Na de be ma na e won so bu a say ni etie ni say ketu abi. Say atweba kakra ha so a. Betwe ba. Onya ntropo haban na no pe shile de bon kwala no. Ye wodi edi. Kakra kwais no. Anto kontokro de da ho. Tokro de da ho de bon kwala no. Pe no su bi. Wo yam ntropo no kama faka ho. So pe ne tenten a faka wani misen. So pe ne kese a o de ye ni sei boko ha ho enye ni dedende. Ne papa de wa cheche se ya eto hwehwe ye ntimi di fa me eto ya ka. Na meka no. On say tete no ye maame ma na ye nananom no. No me de bon kwala. O de bon no bo so piapia kwala ne to. No piapia ne hips no amfa so. Sile no akwara no benyinu no ejina so na we na dwumedie pa ne se emaade eye tentene ene ne kese ma to aye kese aha ena sile no so emaade mu yedu kai entu kamba mu a na ese pacho papa ema no so se we de wada o ma wache ye to de so ba himfie ho no ye mpese be yusu organic say chemicals ya nkofo ye ye nenam na mkrom a wo yusu na asa komo ya we ye wo ha ben bi oba wo so tibi di sesi ohuma akohwe kuma ye mu ye ketwa emu chekama so be bi ho ye oba tan wo awie na wo so sesi no ho ne ya ye wo ya o ma wo ya we me kire ye nuanom mba no se na me nua ba bisa no me kire mo osofota ha ben bi a me kire obi na me didi ho enti me ndada okay na we sade na oba enko obi kunu ho yes obenya problem be ma no be fole am obefo onko oba wo se kim onko nunum eni kamfa papa de esi wona doso pa ayo kabet mati ya kamfa ye digu nsuo mu a ebi mu num ya kamfa ye ebi digu gu adwaye mo penunum no bebre nua be kamfa wanu ewie no otua hihihye no sade mudi kan hwe de di kan no part 2 elusu enie aha nso so de bebo awura physical realm and spiritual realm so ye behu niema ewo aniso de si abrabo mu daadaa ene de ebekọ so ohunhun mu fam nso no etimi pa cho mu sanso nye bre na ye ne ye papa eni nkomo Nay papa ememme ngo mayi masutire se bibia ye kama ma amusi mi misa o say be ma pese ni tadua mu ye den ohun eye kese o timi ye adwuma cha obe ye den ni ko mayi masutire omusa se be bia na ma no omuso mu nya bibi to obe ye den be me bu ani sisi but na sa no wo nwenwen ni pede ba ni okay enukre bibi fo mama ye ni nje ye bibi duro ho wow na nyame wa che yade enim de sebe unimu a na wonim be mo pese onyina so nche me kire obebi e wo bia ye wo ho na onhu se aboa wa aya frem se osofo atanyame nhira muntie eno pena me aboa wa ka osofo atanyame nhira sa part we dia na hu hia me gidi enukre pa pe ewo ya ye hani ye ewo ya ade a me kire wo site bi a Dr. Penny bi from cancer ninja dia me ya ye be kire enti ene and TV for 100 ene mu a mo hwe program yi matu adi pe ewo papa no pebi original one ne pe garlic ya yi garlic no ho wo apotoyo a twi uni apotoyo na wo akwesi broni blender jam na kama baka ne femu de nka ayi wam ayo a wapoto no ya no mo titifu adi ne fa fra garlic na num fesio office ene obekọ kwan so no anopa no matere baako ai enuma wia nye se be ha adwene we de ba kwesi anya mo enuma wia se be ha adwene na enuma na nwumre asema making garlic ene ewo wo ye ne sa just simple remedy asa wo ye na wonum na wanhunu de ekwa aya afrem so fata nyame le se ni kwa so onum na wia ena me say onum na no pa enuma wia num na nwumre yesa onum na wia ebe ha adwene me ni hobi ebe ti afa so wa ebe ti afa so because ebe gina so sa me say power garlic eni ewo garlic we de papa we ka se wanya yi bi eja pese wo fire na wie yi eti onu wo pese wo fire na wie na pese wo gina so cha fine obe yusu obe ya no pa ni awia no demom
woyɛ na anopa na wode siesie ho atwe nwumire ɛna woyɛ no anopa ɛne ewia de na sɛ wo ni da so ɛwɔ hɔ no disappoint we anje na wasɛm papa we de watchre de ɛbɛma mu ayɛ den na de bɛma na ayɛ wo so bu a sɛ ni etie ni sɛ ketewa bi ɛwɔ hɔ atwe ba kakra ha so a bɛtwe ba na asɛm papa kyerɛ na bɛbɛ yɛ ɔmɔ yi ma setere saa mi munya abotere mɛsɛ sɛ me bra pani ɔnkɔkye haban mi mbrɛ me okay ɔma me ntropo haban ntropo ahaban ɛbɛkyɛ mu ntropo haban yo papa ntropo bi me kai obi nhu so da haban ne kyerɛ no ɔnte ne mfa nkyerɛ obi onya ntropo haban na no apɛ shire na ayi omudiri de bɔ nkwala no ye wodi edi kakraka kwais no anto kontokro de da ho tokro de da ho de bɔ nkwala no pɛnu so bi ani ntropo ya ntropo no wo yam ntropo no kama na wo yam shire no kama na fafra wo ya penkuto faka ho so open tenten a fako wani mu sei so open kese a o de ye ni sei bɔkɔ ha ho enye ni dedenden sei bɔkɔ bo ba sa atena no nko na ekese no problem fafa atena no nko ho wei ene bi mu aye a omudi sika kese enne osofo atame de chew enie ntropo we le mi ko ametiti bi akofie etiti bi ko mi tu ni nyina ase ntropo ahaban na ye kana ani wo de wonni mu a emfa open kwete efe ne se enyadoa ahaba ye won ntropo ene wo nyadoa ntropo na eye green ye bo green no akese no mo ene nyadoa na ye nketwa na ye bo green ntropo no kwanya obi a na pene duane mo papa unti le obisa afa mehu so hwe ne yi a se na ntropo ahaban ne te we ya o wo jam no pesile de bon kwala no no yam so de afra no pinkuto e de aka wa make sense wo ya ade ma wo de fesie pa bra pani abri a wo de fatweko enim sen open tintin a ne kase so na wo de wo ye ne se boko wo de wotumi ye ne tre kora ma ayini wo ho wo wi a pe rubber efe ne sen rubber ya ye use white ones na fa hye ho ne jane sa na wada se na be ya enye wo ho neda nene papa de wa cheche se ya eto hwehwe ye timi di fa me eto ya ka na meka no on se tete no ana meka se ne kura na ebimmo o pese on se ena meka se ye maame ma na ye nananom no no me de bon kwala o de bon no bo so piapia kwala ne to no piapia ne hips no amfa so shire no akwala ne benyinu no ejina so na we na dwumedie pa ne se emaade eye tentene ene ne kese e ma to aye kese aha ena sile no so emaade mu yedu kai enti kamba mu a na ese wenya wedura no da next time be hu me no me nko trotrom mate jema me because me kwasesa abobbo me to ama jema me na me bia ma abrantie no so atwitwi ho jema me ne dia dance jema me ne dia dance o for you ready wo die mu a intropo ya wow intropo ya eno me de ye be isi papa what shire ye de be ma ye be manimu aye den ana what shire ye de be ma na ye se posi hey ene ye wu afi we ya wow ye ne ye sende akra fa chiro mu biem ahaban na ni ye sende ma obi a wonnim ontimi nkotse onnim onfrew the same thing na be yama different biem kama de ama no de me chire we no na be yama also bo wa what trasa kois lego konya ntropo wa he oni problem abrechefo na ye de sende wo wow esi wo chance when say debi ni hu nipa organa ha ye a na de amane no ono asende kwa abrechi DH na ase no asende wow the same thing ye be ye different biem ntropo aban nkuto eni shile de bon kwala no wow correct okay papa ye pacho ye wie you know yidima no ye ko sunsumu asem ya cha physical kakra mo what I say o de papa man so yima so tira asem ba ko ma mo me kama mo me kama mo na me kama pacho papa man no so say we de wada o ma wa che to de so ba himfie ho no ye mpese be yusu organics chemicals ya nkofo ye nam nam kroma u yusu na asa komo ya we organic haban yi oh ye wo haban bi oba wo so tibi di sesi ohuma akohwe kume ye mu ye ketwa sama me nunu
emu ya ketwa akoshe kuma emu ya ketwa emu chekama onso baby ho your bad time wawo awie na wo so sesie no ho for 6 months time manukunu yeah onso oba de unya wo a wase ho no ho sesa ni ya yenwo ya o ma wo ya e ho susu timi bie enti no ye wo organic haban bi wo ha betimi de esiesie wo ma wo ho no pampan ma ho be chi ho be ye kama ho be kire na me de mabisa amabo me mabisa amabo mpase bia we me kire yenuanom mba no se na me nua ba bisa no me kire mo that's it na de bia me kasa so fata edura me didi ho no eno na me kire tie good me da se mra pani nya me kire we fa ni nunum eham yeah nunum na oba bia hukobesa akomesa na yi na etwa na pampam no we nunum bache ni na nunum we no oba opese kafra meka se ne hunye kuma ehonche yes ne kunu ba no ho a ne ninje sampa sebe mesia hemfie ehontutu ye debi penunum yi bi ne kamfa ya white ni bi no white ye de tunsuom enum eye dro papa osofota ahaban bia me kire obi na medidi ho enti me ndada okay nunum ne kamfa ya de gunsuom a ebi mu num ya kamfa ya ebi de gugu adwaye mo penunum no bebre nua pe kamfa wanu ewie no otua hihihye no na fa kamfa no gum oba opese sebe wa hemfie ho papa chirem pese opese wa chirem se pese ahemfie ho ye ketwa ho chinde ho ye da ananya sana pese no na making don't mean kan make kamfa ya odo watu wanu ewe na abi na watu ye na fa kamfa no gum na tena so ne kamfa dodo bi a opebia opekura one pack no otwe ni na gum enye wo hwe wa tena so na hit no na ebo kakra opem se ebejo uwi a betimi asabi dia sabi e da kwa horo okay we no 3 days the last day no nua we ni nko anesa obi o se mitumi nsa nunum no ha ho nua no nko anenom mesa na we yesa de no ba enko obi kunu ho yes obenya problem be man be fole am obefo onko oba won se kim onko nunum eni kamfa papa de esi won edoso pa ayo ka bet na tibia nunum ne kamfa ya one TV ene de munua ba yakua de pa ne de me di fera bag ne ba yo me be so anuo na kọ se me ka che wo me se mu de ye kana mo practice a me de me practice na wo hia me ka se na yakua de pa na me twema wo na me to na ya akese a me ka hwe nkyere me wo be fa ya na wa ntimi so anko so so amasa enya afi na wo be ye long term do akwa me fa anko aduro so nunum ne kamfa na waka pacho bomodin na me sure subscribe to YouTube channel no comment like na share mo anti na wo ho mo anti na ye bre mo hu do nti na ye struggle bebre hwe bebe aduadu obo asem hu do nti mo hwe ma ye na mo nhye na mo nua bi nso ensanka bi wo pese wo ne osofo atadi nkomo am be pacho ko screen no so be hu ne contact go ho o WhatsApp out be bia wo bia no so o say na be so oye bibra wa be ya bre wo dodo na won sa so atumi aka se de me kan ene ebe ni sa ahaya na edimu besie enti no yedam ase ene bre ene de bia mo se mo credit mo bando e wo ye ho e de hwe ye da no dasa ne ye bet sanso ehia